Voin hi September ni som panga sang ni som ni pakhat ni lai ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te chi vai vekule. Tuna chuan international news. Mizo official channel tena kan buat sai le. Pusi ti lali no mana buat sai beng war thak tak te kanon puang don ani. Ama sain Taliban lam thu thar hi lo puang ma sateang. Taliban sarkar thar ho tu te aning kap. An boi ru le. Pansir Valia NRF puitu som ni anthat. Taliban te chuan Afghanistan anop nu tang khan khovelin athli renga. An sarkar thar chuan engtiang chi in nge ron relang ti chu khovelin anga ivenani. Ma se Taliban ho tu te inkara hian thu nei na in chu le in sik na wangin an boi tak zet ni nan soi. Taliban Afghan sarkar thar din ani don khan an ho tu lian te chu an thuin mulo hlom hlea. In kana thleng hialani. Ma se hei hi khovel hriata adar hlavin an zebru tat ni news suan an chu ani. Taliban's group co-founder Baradar chu Taliban hruai tu then khat te nen an thuin mulo wangin presidential palace chu an lu chua. Kandahar atlan seta ni nan soi ma se ka lu manga thu thangero an lafin fia thailo thuan soi ani. Khalil ur Rahman Haqqani chuan Baradar hi ral tlante lo boi puitu minister nen an thuin mulo wangin hetiang boi na ya chuak ta ni ati Baradar du dan le ngai dana chuan diplomacy an kalpui tura angaya chutiang turpot chuan mala ka tumani ma se Haqqani group ero chuan Pansir Valia in dawan du thu soinan tang hlea hei wang hian an boi ru hle ani Taliban ho tu te inkana hian Baradar hi athi ngel dam ti chu zona tam hlea ma se engman soi chuak lawani Taliban hruai tu then khat chuan group supreme leader Molloy Hibatullah Akhundzada nen Baradar chu Afghanistan mahun tur an duang dun mek ani tin thil thleng buar chuar tak chu zebru kan tum ni nan soi Taliban hruai tu Baradaran audio message ati chuak heti la hian Taliban senior leader le deputy prime minister atana ruathar Mullah Abdul Ghani Baradar chuan athi nia thu thangom chu thudik lawani ti soin audio message ati chuaka Taliban thu puang tu Mohammad Naim chuan Nimin Khan Baradara audio message ti chuakin presidential palace Taliban pol ho inti boina Baradar ka hlum nia social media lama thu thedar chu adik lauti soi Baradar chuan media lama ka thi ni in thu dik lau thedarania Taliban pol inkara boina chuak nia soyani bok ma se heng te hi thu dik lau vekania har satna le boina engma kan nei lo tina soi thungani September ni som Palizan Khan Kandahar lama Milad Jak radio reporter chuan lung oi lo na lan tir tu meichia te chu an interview line Taliban ten an bei thut ni nan soya Kandahar Firka district lama mi puiten in le lo rei takan lo din to te chu Taliban sarkar thar an governor chenna ta na an du wangin mi puite chu an nia mi puite chu an lung oi lo na lan tirin chu radio reporter te lam hian an lo interview sia boina hi apun lun chhota ni nan soibok soitong khan Taliban ta hian Kandahar Firka district a cheng chung ko sang thum te chu ni thum chungin an chen in le lo chu san turin thuan pe a mi sang thum te chen a khuwa hi Taliban sarkar tharo tu te chen na tan siaman tum me kani mi puilung oi lo pungkhom te chu Kandahar kongpui an zinuai nuaya hei mai hi ni lovin Pansir Valley lama po Afghan security force le retired army general chung te chu an chen in atangin Taliban te hian an nor chuak bokani Pansir Valley lam ve thung Taliban le NRF te chu Pansir Valley lama an lain do renga Taliban te hian National Resistance Force puitu nia in charmi som ni ra thuampo nei lo te an kap hlumani Human Rights Group chuan Afghanistan hmun sang execution report an dong nuala mi pakhat kong ka lai an ka hlum lai video an pek chu hian Pansir Valley boina hi ati chiang hle ani ti in an soi Taliban ten Vice President Louis Inatangin US dollar makta duai rukle gold bricks som panga an man Taliban fighter de chuan Pansir province Afghanistan Vice President Louis Amrullah Saleh chen Inatangin US dollar makta duai rukle gold bricks som panga an man ti an soi hemi chung changa hian Saleh le athui hruaite ro chuan thu chueng ma an la nei lo thung Pansir province Taliban ten an lak nung bernin Saleh le athui hruaite hian Taliban te hi thei to pinan lo do le tani ka lian ta in rin ni khan Taliban te hian Saleh ale au na pa
sur sale ale driver ta na man car liam ta in rin ni khan Taliban te hian sale ale unau pa sur sale ale a driver ta na man apu rohula ajoiji chu an lo kap lum to bokani Tajikistan Afghanistan ambassador Mohammed Zahir Akbar chuan Taliban ten Kabul khopuyan lu nuwa an ramatanga tlansia President Ashraf Ghani Khan US dollar makta duai za somruk pakua tlan chu pui ni na soiboka Akbar chuan Ghani chu mana Afghanistan sumatlan chu pui chu lak sakani le ngai turani ati tuna chuan pusi ti larin oman thu thararon bu sai hi kanon puan chun zom don ani North Korean ballistic missile pani an test le tadur mai Trump pan China do alotum US sipailal ber General Milley phatsan tu ati September ni sompanga chanu khan North Korea chuan khovel thin phudut siam sak lein ballistic missile pani chu aram chaklam tuipuya enchin nana ka pok le tadur maya tharuk sung zet an ngoi vungvunga ni ni kalta khan ral thum tharan cher chu thu pon nu loka akar le mai 76 UN General Assembly New Year kalo malokin khovela ron bara khaile ta ani media rang tenan ziak danin ballistic missile pani hi North Korea ram leili tanga ka chuania Japan ram le Korean Peninsula tuipui exclusive economic zone pona atla ani South Korea Joint Chief of Staff chuan US intelligence tenen chanchin kim changan chui ti soin North Korea che dan enthli thlai turin na sazokin kanin bua sayani ati Japanese Prime Minister Yoshihide Suga chuan hetianga North Korea in UN phallo thilral thuma tes le chuan Korean Peninsula a le heng biala remna le muana ti der thong tak mewa nasazokin thilom dan thi thlai ma sakturani ati AP News ziak danin Japan Coast Guard te chuan ballistic missile ka chuaten longemo mun poimo ero ti chiat nei lo anti bok North Korea hian thotan ni khan cruise missile an siam thule kar to lama an enchin tur thuan lo soi to ani North Korea media te chuan thotan ni khan missile chi khat an enchin to ti soin nuclear warhead phur thai ma so na ro pui takani ti in kilometer sang khat zanga mel zakwa somthum zataka pha US military base le South Korea ram khoi lai po ka fu le ka phathei ani antia an chuang hle ani voin chonulama ballistic missile pahnia enchin hi kimchanga puanzar alani lo thung Chinese Foreign Minister Wang Ji chuan Vietnam le Cambodia ramato nuin South Korea President Moon Jae-in chu achena Blue House Seoul khopuya amulai takle hetianga an mani tran pui tu ber China in ram dang lena in lei china thasiam tura ma an lak lai taka UN phaloral thuman lo enchin kher kher hi thil thleng zen zen ngai lo ti ania President Moon chuan ama mutu Chinese Foreign Minister Wang Ji hena North Korea chungchanga mala turangenin Wang Ji point buina theichin felkonga mala ka in huam thu soin President Moon point Wang Ji chu faka Wang Ji chuan UN le ramdang duda nangin Korean Peninsula tanga nuclear ral thum tivo turam mala ka tiamani US President Louis Donald Trump khan thiam takin no panglulul ko mobol chingang mai khosa North Korea dictator Kim Jong Un chu vo thlem titin mai chana alo beto thina kumsang ni som pakua nula mai ro US le North Korea hi anin be mumel theitari lawani US President Thar Joe Biden chuan inbiak na thar tho du ma se North Korea lamian phut nei sa runa ador wangin Biden admin chuan an beng khon du lawani Kim Jong Un a khon bolu pa ho te chuan inbiak na nei main boruak tilum zual theile in vona om lo turin an duwa Biden admin chu aponga taka vo khan tu an pu ani North Korea hian mani thuara thum tri vai nuclear le long range missile intercontinental ballistic missile serasiam thaya in puangin UN le US chuan na takle khau takin hrekin a hrempha mekani kumin mars la khan ballistic missile alo enchin to bok hetianga North Korean missiles pani lai a enchin le wangin South Korea President Moon le Japanese Prime Minister Suga te chu phone atanga in bein anram pani himna tur le North Korea chet veldan uluk takathira enguna tul thu te an soi dun ngalani General Milley and Trump and China by strike thu ta hlau The Washington Post chanchin bu chuan Washington Post journalist pani Bob Woodward le Robert Costa ten peril ti le khabuan ziak chu ti chu main thu ziak then khatlak to yan ti chuaka chuta chuan Army General Mark Milley Chairman of Joint Chief of Staff chuan China sipai hu tu pa ber General Lee Jong-cheng
People's Liberation Army ho tu hna telephone mangin October ni somthum sang ni somni le January ni riat sang ni somni pakhat khan US in a bay ado don lo ti hrilin America in China bay thu don ani point a hril masak tur thu a hrilani ati hetianga Donald Trump chu US election November ninga sang ni somni malok le January ni riat sang ni somni pakata in biang na chungchang hi tak takan yengem ti achiang lova President Trump chuan election a Joe Biden Democrats a hne lo wangin aril ruchi ai dewa puin Defense Secretary Mark Esper chu abanzuya Acting Defense Secretary atana amirin zong tak aruat thuta wangin China hi bai adu mayan lo ring ani ome he thu hian President Louis Donald Trump pati thinur hlea tak takani ngai chuan General Milley chu phatsan tu treason te pu turani tin Republican Senator la dangte point thu digani ngai chuan General Milley chu abang turani anti peril ti lekhabu chu mi zani zet biang biak na nei nuwa zia kania chuta chuan President Louis Trump chuan China bai mai adu donin an soya General Milley chuan hemi chungchanga top officials dang CIA Director Gina Haspel le National Security Agency ho tu Paul Nakasone te po thilom dan le Trump chu che dan phung dang lama che thut thaiani na te asoi puya tarlanani Miss Gina Haspel CIA Director chuan din mun hlawom taka anom ti soyanga ziakin mithan khat chuan General Milley chu athu neina pi lama chele pe na anpu mai thei tin an ziakani President Louis Donald Trump chuan phua bel ani thaya thudik alo ni ngai chuan Milley chu phatsan tu anga ro rel sak turani ke chuan China chu bai turin ka ngai tu ngai ho lo Milley chunga action lak thui turani ati Republican Senator lar US President hial chu ve tu Marco Rubio Florida State chuan President Joe Biden chu rang taka General Milley ban turin a phut ngala hetianga US sipai te che dan thuruk ramdang hril du tu sipai ho tu berte zinga awm hi thalawa President le Commander in Chief te palzuna ni tin President Biden a lekha thonani Senator Ted Cruz Republican of Texas State chuan he thil hi ngai tu chin ngai takani General Milley chuan zona te chan fel photangai ni atibok President Trump khan General Mark Milley hi kumsang ni som pariata top military post chel turna ruata ma se jun sang ni som nia White House bula pa kami puilungoi lo pungkhom te chu biakina Trump kalnan anthen fai nuwa chumi rualin General Milley akalve chu annuwa Milley chu na in chhir thu soi wangin le election a achak tak lo wangin soi se zuya pu ani tin General Milley hi House Speaker Nancy Pelosi chuan President din mun nget lo tin nuclear ral thuam mang du thut theini na soipuya ihriatin anui za thla kani atia General Milley chuan isoya piang chu ka khathiamin karemti puiche ani atinin The Washington Post chuan azia kani General Milley hian Asia Pacific region a US military US Indo-Pacific Command ho tu te chbiin sipai nun chan cho san turle President Trump an nuclear ral thuam mang tura ti po manglawa alam tang turin senior military officials then khatte chu chhecham lak ti rangin aziak bok ani ole khati zongkha international politics kanon pon theite chu ania mizo official channel clear tu lengai thatu zongjong te in zawai chunga kan lo me